saa cia Vilingi wa Mauvoo. Museisia tunawikwatio kana ni watindane savo ndemari watindila wakatano wa umundi tutungia muveanu ndwa kusakwa mutongo itivingwa tunamukamba kwili wa kisizi chaku cha kumanithia kila ivina itukumbanisie Mauvoo makonetie miatianio ila ititweni ngwatanio ya Azimio ondu mwana Mauvoo angi makonetie maendeleo na mathau ilimbetania ukamba na isiyo ningi siandi ya Kenya indembe ni Mauvoo alatukumbanisie kwa ukuvi alatukumbanesie ni vamwe na mutongoi wa ngwatanio ya Azimio Raila Odinga kumbula kanani WINAKE Kalonzo Musyoka asiwe kumaluka ni maofisa ma polisi. Mauvoo kukusiwa sokoni wa malit na wamithenya ilia miatianio sokoni usu. Atongo imacha macha UDA kauntini ya Kitui kadhi ya NND kauntini isunundu wa kulea kwekonia na miatianio ya Azimio. Na manigwa maskulu wa sekondari wandalani yata kutoa isa miatianio maitasaka na alimu mayuli kailasi ni kumasomethia. Vilingi wa Mauvoo. Ni naurocha tukwatianie nginya muthia nyenita wa Robert MUTUKU nake Sharon Ndinda etwalila Mauvoo kwanzia ya Meko na tuambia Mauvoo makonetie miatianio ya Azimio ni kana mutongoi wa ngwatanio ya Azimio Raila Odinga ni wavithwa kana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni musi kwake kisioni cha Karen ni maofisa ma polisi na ndesa kumalukanza onavanini Raila ula kwangaliko yake okuweta ni muowi kuwa ni waweta ni itumi imwe nene ile itumite we Kalonzo na tongo yangi ngwatanio ni ya Azimio mate yumilia kiwanzani ndini wa maandamano maulei ala manambi te wakaratu muvitu mwandiku ito Benjamin Mwaka nukuelesio. Kwa mithena itatu kiatianio vethitwe maukulyo maingi kukonya vala tongoi ma Azimio methitwe na kulea kwiyumilia kiwanzani mithenani itatu ya maandamano maulei ala mambi wa katatu. Azimio iweta mbwa sia serikali ila siende kukalia ayumbe na maseneta moyu onasio ni muvikie mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ayikithia Mauvoo mutongoi wa Azimio Raila Odinga no weta Kalonzo deza kumaluka kwake mutano wa Karen va ilovi ni kwithwa ethitwe musie numbani polisi kuma wa keli ndeto ila siathingililwa ni ndongoi ya alani ni mbungeni akati Opio Wandai. Honorable Kalonzo Musyoka has been essentially under house arrest since Tuesday evening. We hope that whoever is responsible will desist from the same and allow him to enjoy his liberty and freedom of movement. Mawikaloni ama Kalonzo veina mwatianio mwingi wa mitoka kuma musi kwake ngali mbingi nesia itue sianthi sianza va Kenya na mono sianthi Ulaya na kwikia wio tonekanu wa Kalonzo kwithwa MCA na kuchwika veina maofisa Moses kwa wingi amwe matechi maikwiki ya Kalonzo ni movingi kwake ni polisi na kila kiuweto muno ni kana ndongo ye ya Wiper na Raila Odinga ondumwe na Jeremiah Kioni vamwe na Opio Wandai na itwe sianthi Ulaya va Kenya si unena nani endo Wandai no avudhisia ukewa uno. I didn't quite see them myself, so I don't know. You know, this is a free world, people move around. Raila Odinga yu eweta ndela vino wako yumilia maandamanoni ni kwithwa ni movithie ni muti ya waikua na nicho kitumi withitwe onatesa kufika kiwanzani kutongwa isi maandamano anomolei. Huyu mzee akitendawili ametoroka ameenda na familia yake Malindi. Siku mbili alikuwa amejificha hospitali anasema awekwe maji ati ni mgonjwa. Madaktari wakamwambia wewe hapana mgonjwa aenda nyumba. Huyu Kalonzo amekaa kwake nyumbani amekataa kutoka. Anasema ati askari wanamzuia kusoga na hakuna mtu. Ameona watchman yake anazunguka hapo nje anasema ni askari. Kwa sababu walikuwa nafikiria hii ni ile serikali walikuwa wanachezea. Na muthena wa katatu wa maandamano amolei uthini wakwe umuthi Azimio ni akathi ya mausungio ma miatianio iweta ni makwendesya na yumeweta weekend ni meutangasa kalenda keuka maandamano machumwa kichukite. The continued arrests that you are seeing happening across the country
is a clear indication that demonstrations have been effective and they are still going on. We shall be communicating to the country as Azimio about plans for next week in due course. Within 48 to 72 hours, we shall be issuing a communication about next week. Ateo nake President William Ruto inenea kuya muranga nthino wa ciathi kiuthukanyo mwathingilila ndeiso nenga mwana ulei kusukumizia kila menda kwisila nzia cia kimbithi na wanangi kwa mali no kana kulicha maomo serikali iwetaene nthi ni malianile na miatianio ii na nongitha polisi irikithie mikalile yo thina vulukwa. Ile maandamano walifanya last week kule Nairobi siku ya Wednesday, that is the last maandamano they are going to do in the Republic of Kenya. Wale wanajifanya ni maandamano ni wakora, polisi wa deal nao kama wakora. Huwezi enda maandamano uende kuvamia police station kama wewe sio mipango uko nayo ya kupindua serikali. Na hakuna mtu atatisha polisi wa Kenya wakati wanatekeleza wajibu wao wa kikatiba. Mimi kama rais nitasimama imara kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatimiza wajibu wao kulingana na vile katiba inavyosema, walinde mali, walinde maisha, walinde biashara ya wananchi wote. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Koti munene wa Mombasa ni waumia mwamulo wa speaker wa mbunge ya kaunti ya Kilifi Ted Mwambire na muyumbe wa Kilifi ya idhio Ken Chonga maende kusiwa kiseni cha volisi cha port nginyawa kwambililia ilautwi wa kana nimekulekwa na bondi ukaviki ya kumwa unauwevo esililwangi 15 alama kwati webi ndani ya maandamano kauntini ya Mombasa ni malekwa kwa bondi ya silingi ngili ya naimwe mwandi kuitwa Jalina Muse ena Mauvoo. Magistrate munene kotini uwa Mombasa MUTUKU ni umya mamulo wa atililwa aana na alane speaker wa mbunge ya kaunti ya Kilifi Ted Mwambire, muyimbo wa Kilifi South Ken Chonga, wavumo na pia wake Victor Katana na Patrick Chiro na ulani mudhuku ofisini wa senator wa kaunti ya Kilifi Stewart Madzayo maende na kusiwa kiseseni cha volisi cha port nginyawa kwambililia ila koti uka vikia kumya utuwe wa ikwaniyo. This ruling to the 24th of July. Mr. Getuma, in as much as I'll be out of town on official duties, we can deliver either in the morning or 2 p.m. I will sign it virtually. I will work on it and make sure that the file is here and signed for it. Ayumbe maazimio matongowe ni governor wa kaunti ya Abdulswamad Sharif Nasir na senator Mohamed Faki, senator wa kaunti ya Kilifi Stewart Madzayo nimevikite kuona ni wendo na kuungamana esililwa a. Ana ame kiwembe ni matuku 19 na ulani wakati tuwa chumwaki ngalikosea mtoa paka vindani kala matongo si maandamano mangu atani ya azimio. Alex Gituma na ula utongo tingalikosea katani ni wale ya esililwa aana maile kwa kila ukuetekana maile joni makovikia kutuma ukulikiliwa kwani hiyo utatoiwa undu violate. Igini wawe takana ni usio makaenda na kusio kiseseni cha volisi gini wa kwambilile we takana kulichokuwa ni kutonya utuma mate isi yangu usisi ya ikwani ye wana uyevo kotiuni wa malecha isilula angi 15 na ala maiki wembeni kavindani kami atiani omivitu vala malecho kwa bondi ya silingi ngili ya na yimwe kana kashbeli ya silingi ngili 10 kwa kila umwe. I grant the accused person's bond in the following terms. 1. Each of the accused person is to execute a bond of Kenya shillings 100,000 plus one surety of a similar amount. In the alternative, each of the accused person is granted a cash bail of 10,000 Kenya shillings. In addition to the cash bail, to ensure that the accused persons attend court, each of them shall avail one contact person who shall deposit in court an identity card copy or a copy of their passport and contact details
and to ensure or guarantee that the accused persons shall attend court. 15 ani maendeka kuwete kopi cia ivande cia endwamo magistrate Martha Mutuku ayumio mamulo wo kuvika kotini ukila mwai nekana kukulwa maukulio meko ne ukunikiliwai kwani yo ikwani yeye kedhukisho ingi matuku ana mamoi wa nyanya mwaka u gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Itina wamethinyeli ya idhau ya mbaka na mbia katiwa mavisa mavolisi na enendi musini wa mali kauntini ya Makueni muona uu ni wakusi wa wakatano vala maviasala mavingwa na ukuileloni wa Mombasa kuthilovi waende yata tene amama atandivya mainena ni maweta maandamano tamama eteye wasi munene kumana na sinduila mathawasia tamatunda kwa nangika kiki yuka itina wa MCA wa ward ya Nzawi Kilili Kalamba Francis Mutuku Munyao ulauna kwatiwe kwiyo wakana aikonanwa na kutongwesya maandamano kana kuthakwa kotini wa Makindu na kulekwa na bondi ya ngili yana yemwekeni mulinge nukuelesya ni visa ilona kwa manana sumundani wa ndoa wa katatu na kilo kinini cha mnawa wa kanachumwa kikilangu atanayo ya Azimio Oka inavani kutoa isia maandamano kwa mtatu kiachanisio ngudhuia mweka isembanya na maofisa ama volisi kumakimana mavyane kanako kwa ataudhiwa kuvingalelo wa Mombasa kuthi Nairobi na inge kukwati taili ukiwalawe dhwa wendo toeteania wa katano ulawe mnawa mwiso wa maandamano ama ngwatanayo ya Azimio Oka chumwaniki Ivanda isi ya mwito alama vingi wa karatu saina ni vingu wengi tunawafakuvi masami yangwani na ukwilelone uwa Mombasa kuthi Nairobi. Uisi wakitha kwa kilungu chava kuvimia ngwana na itano yoloa ya na utanu uitiala kwa mwito ama Ivanda lata jamaa manene methe ya meato ya ama maloli. Kike kumana na maovisa ingi mavolisi alama pambani na andamani mudhano wa wakana na kumasinda vina kuende ya kotiala musini uwa emali. Pala namba nene ya maovisa aya atinda musini idho imana kusia maandamano na manini kutoa iwa umundu kwina mugo ngali nisio bitanga no tutesangire lakini tutesangire muno tunatesa pawitina kuma katatu maandamano mambia maundu kukitu maisa kwenda bema sio sindu situ sana ngikite sio ndosiko yaba tukwata baita umunde wenda mugo askali manda matolindete lakini naona kwa hiyo yakukileti kuma kunene kwa mwito wako yumana na tolo munene wa maleumo wala matesa muno matunda kwithamana na ngikie nundu kwa makotewa ivinda ila elite ito sana taito tuisa lamio wabingo na tuisa kwa atakindu ngali sikwa tio beta kuma maandamano no mundi ngali sio beta lakini sibeta nini ndikuingwa ngali lamio tu affective wabingwa tuthiwe na wasio mwingi mundu na watoto sisi mesani manana maitu mengi ni manangikie masungwa momea ibandani mundu na mamelo nweza kwenda Toyota tosegeleti tutesa na muthanomwe ende kuma rosa stoko yitu kuma wakele mpaka ono yitu ya amina sio ndisikitie tukitete kwicha hingwa kindu tukwata ama tukwasi tumire mundu bani betu mabiasi na mutu tukasomile sana situ na nibo tuisana tugeje bya nomba lakini matukwasi ni wase ona kuboya luni tuboya mundu wa kila kiendeye Valandongo ya Azimio Oka Raila Odinga nawe tie maandamano ama kethe wa mayende kwa mtatu kiatene sekela chuma kufikiela President William Ruto ukadhene kiangala mamekele bandhi ya Kenya atande vya mombola maandamano hata mekukanya na maondo maingi makutunga ndhi ya Kenya na itina vandu va kuwete usungio vama enda ndongo ile President William Ruto na Raila Odinga kuwete metwefa mwe na komanda usungio angala mamekele vandu va Azimio Oka kuteta matena usungio kilango na nzia ya ilite ni kuikalambi na kuiwa na tukaende ya nambe mundu kiki yiso tono atongo maikale ni manene mewa ne tumana maandamano no maina faida kuitu maandamano tukita kwasia mayo totethi ndongo izo sikalendi siwene ki obo wa maandamano no kweli madhele ndo na asara anda maito ni manathangiwe wakatatu pema no manao meye matulangwa mau tatiyo boyuna na rika na youth tona tonini muno ko withi ona bae mali by the way and balama na andamana ba Wednesday na ndo eni tina Messi na ndo bana akirite kuka tigi tano bae mali na rika mana akirite kuetwe atina Messi ni tunona asulangeni bae mali kiki ukakavina ne kala MCA wa ward ya Nzawi Kilili Kalamba ulangini wa munini wa ndongo ya lengi mbungeni ya Makueni Francis Mutuku kana musolo na kwa tie mundani wa wakana
wathachombe wa kotua makino na kusikatwa kuonia kuvangithia na kutethesia kuendea kwa maandamano ama musio wa mali na ngiala matana weto kauntini ya Makueni. Valasini ya principal magistrate wa kotua Makindo Benson Nireri wetekele MCA ukulekwa kwa bondi ya silingi na yemwembesa selesele tuna kulena na mavitio au sikatiwe. Vale kuwani yeka wetu matuku na nama mwe ukitoa nana kotini owa Makindo valana yo kuwani ya mwe kama ukumunini lama na kwa tiyo mwikonanya na maandamano amu sini uwa imali. Ika wetu tukode mwe osuwa nana kotini oo wa Makindo. Delivoti ya Mutongo TV kumwe mali kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Konge ni kanandongo isia chama cha UDA kauntini ya Kitui tongwewe ni ulauna MCA wa yata kwa vonza John Kisangao ni makadhi ya wanene enendi kauntini isia Kitui kwa kulea kutoa isia miateanio ila inavangithi tueni ngaliko ya ulei wala wamenda enendi kukua tamba usilikali nene na ila waweta hata yende kutoa isia udhukomi kauntini isu ya Kitui. Kisangao wa inena na andikima Mauvoo musini wa Kitui waweta serikali ya Kenya Kwanza yende kuyanisa mawadho mayo kauntini isu na bai Mutongo yuna umwekuma Kitui kana mwenendi wale kuvingi sa udhukomi wa serikali ya Musumbe Ruto. Onesmus Chalo alifoti. Ndongo sia UDA kaunti na Kitui sia kadhia enende kwa kuona nyamuwe vindani ngaliko yili vangithiti miatene ya kusukumia serikali kuthesengana masia mekalile wala miatene yesu na kusiwe kaunti ni kivathuka nyovambi ya Kenya ote na kaunti ya Kitui. Maina na andiki Mauvoo matongwe ni John Kisangao na lengi une MC award ya yata kwa vonza ni mahawetaka na serikali ya Kenya Kwanza ni endesi odhukomi wayo wa kaunti na Kitui na bai Mutongo ikana mwenendi wale kuvingi so odhukomi wayo. Tungi andu ma Kitui mubea nondo akwitha ne malile kindu kiki kwetwa maandamano na maandamano ekasara na kukwa kwa andu maitu pai kindu kingi kikwetwa ni maandamano na sekana ithueta Kitui kaunti nitiki record nitunonie maandamano mulolongo na ukamba nitunonie maandamano wote na ukamba indi Kitui kaunti pai neza kwitha na maandamano kabisa nondo amugo la tutwana maandamano nungiyu la ukwikwa ni mutumio no kwetwa Raila kumamba kivila na kura ni nathelile kura mwina kunie cia thela na kura twako na cia thela tunatabua lo asinda no ithia Raila no kwenda twika musumbi etele 2027 na yeye ko tuthoko ya andu maitu ingene makulia ndongo isio lenyi na siende na kuvangilia miationio ikwetikana na maosonge monyo bani movitu na kunenge musumbi William Ruto mwanya athukome a Kenya tena bilioni ilina sia kwika maendeleo sia mwako no thelile kindu juki ya iki kaingi nindi ya mbe piyu kuma ta kwata we unini ungatusi county government siki iwe mbesa piyu national government na president witu William Ruto aitie kila mundu wathu kuma contract na no utaita county government yu aileta kuiba nundu mbesa sionde siki na nduni cha county government mpaka pa uyu pai kindu ona kimwe ona silingi itaitwe national government ni county eno yitu kana county yoyote si miongo ina na Mwanza kwa ukilangu nena ni andu maitu ni maili tomana no la with ya ena mbeza siake ona wa county ingi aithi achosa mbeza siake wathukumie contract kwa na wiyovo ni mawetekana musumbe ni wende na kukwata mbo serikali sia metiuko kwa kuiva thilo vya sia kutoa isia maendeleo na ingia wetekana ayumbe na mo ni mavathito ilo vya ungwa kinando cha CDF na maile kuvingisa musumbe majendala mena isilia kuvanga maandamano mekane nayo ayumbe amwe mawaipa makwetwa bwa kelele makwasia andu meke maandamano na no muona muyo muona ku oitu nena kila muyumbe na milioni yana yimo kuambatia pai muyumbe utaite national government lingi onaviva onemwe kwa ukindu kila tikwenda kuona chama sami wasia tenda kuona mbesa iti ikiye katika county government mbesa itu ikiye katika national government through the CDF twenda usiona ilikite ku ikunite miradi nikana youth ye ile ya kwata maguya ku miradi neno kuko itu nena umadam ila yananganiwe no lona atu yenga na waitu ba nithikiwe milioni 50 cia kwambisia we abau na nini zitwende supplementary budget yoka ni kuongelwa milioni nyingi yana kwambatia ni Canada mwino niwe kaamina thina wa kiwu Kitui nezi ni national government ukikata ikwiku usuni wo wita wawea kindu kiki kwitwa maandamano ithu tuikwenda twendo tabua maendeleo ala serikali ikwika ingine menda enende kibetanga na miatene leto no tuma malika muisione na kwasia mali yo boli baya mukamba mwikate kwetikela mundu kwaze maandamano leisi ndu isu na mukwasia
ezi maisha meyulu ende tutonya kwikala nzi twitiata nikananga maisha mathe nundu okiliori maandamano mwana mwenywa inyagwa tulweku au abagwie paita ithia akamba twatiwa na hasara nene na andu azima kuandamana ciana cio kwitha no ciende Ilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Tuitanisia na Mauvoo asima konetie miatianio ya azimio ni kanama ni wa skulu wa secondary wa St Andrew Ndalani ni maumalo ka skulu ni usu na kutwaisia miatianio sokoni wa Ndalani kwa kila meweta alimo tamate dhitwe mailika ilasini kumasomethia amaniwa ameweta taundu wa kusenya kuona si maiviti ndivisio sia fees na kuema ukwata masomo maiweta tamatelete mutiani na ni undu wa kutelemia kuona mate ukwata akio ya kisomo mwantu ito Ben Musau nkuelezea mainene ya sokoni wa Ndalani amanyiwa maskulu wa secondary wa St Andrews Ndalani itina wakumalo kanza ya skulu oyo na valame weta tamende tamavisine makivo kisioni ki indi methia ateko amanyiwa ya meweta tamethi itwe mateo soma kwa kavinda ni kwitha alimo maithi itwe mailika ilasine na vala amanyiwa ya maumia wetano wa ukunikili kutwaiwa ni kanako matethe sema kwate hakiyo ya kisomo. Naitwa Kelvin Kofofo kutoka Monday mpaka saa hii walimu hawajaingia class. Sisi ni Kofofo kutoka Monday walimu bado hawajaingia class. Kuna huzuni sana 3 months tufanye KCSE. Sasa tutapata nini? So tunaomba tusaidiwe, at least tumelipa fees. Acha tuwe shule na jambo walimu wakilipa sisi tunarudi hatuna shida. Amanyiwa yani maeleseo ya wo maiweta tametele mutiani ni ondo wako senya kuona alimu mateolika ilasine. Walimu wanakuja shule hawalipi hawaingii class, so sisi tunaona tunaumia za class pekee. Kutoka St Andrew High School tuko na shida mingi zimetusumbua sana. Tumekaa shule wiki mzima, walimu tulifukuzwa tukaendea fees. Kujua mbona walimu wako shuleni kama wanafunzi. Hiyo ndio shida yetu, kilio yetu ndio hiyo. Na form 4 tuko na miezi, asi hatu tunasukumiwa miezi mbele. Hatuwezi sukumiwa miezi mbele. Na bado kuna watu wengi wafanyikazi wote wajalipwa, wiki mzima tumeshinda shule hatuoni wazazi. Wazazi tunataka muongee. Matambia maitoma kuvikia ungami wa skulu oyo mainasi ya matunda itina wakuthokea mavisi ma skulu oyo na vala director skulu oyo oleile kunena na ito. Kilivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Masau. Kungi ni kana serikali ya kaunti ya Masako ni yamba tendeve ya thukomi manana na miongo eli na eli mamuvea wa uiti alama thukuma masivitali ni kibothukanio ma kaunti ya Masako ize soya kunenga na mabalua aya tongwegwa ni mwene kivila wanzama ya wandikani kaunti na Masako Albanas Mutisia Mwamba na minisa wa uiti Masako Daniel Yumbia hospitali ni munene wa Masako Daniel Mwongela na livoti. Kwenana na minister muvyani wa uiti va kaunti ya Masako Dr. Daniel Yumbia nikana mavalua mbe wa manana manengano kwa mauvisa muvyani wa uiti nikienda kuyanise wathola unanenganitwe ni governor wa kaunti ya Masako kwa matakitali na mauvisa angi mauiti alama na imanatisia utwaisia maandamano. Here and Wanyaga Kenya National Union of Nurses Chair John Mugenya Boga, Secretary Michael Masai Saka. For KUKO, Kenya Union of Clinical Officers, Chair Boniface Mitambo, Secretary Boniface Mituku. Kenya National Union of Medical Lab Technologists, Chair is Nicholas Makau and Secretary Stephen Mutiso. Kenya Health Professional Society, Chair is Gerald Mbidhi and Secretary Nahashon Mwinde. The agreement has been signed in the presence of Dr. Daniel Yumbia, our CEC Health, Abanas Mutisia, Chair County Public Service Board, and Dr. Mienda Wycliffe, Chief Officer Medical Services. Nake Albanas Mutisiola ni mwene kivila wanzama ya uandikani va kaunti ya Masako ni watha na karani mekuende na unenga ni mavalua nkita ya makwamba twendeve kwa thukumia langi va kaunti ya Masako na lamethi tomathinite muno nthini wa utongo imuvetuku. I want to start by also thanking the Governor Machakos
Governor Wavinya for allowing us to deal with this matter. Otherwise, everybody knows that there was a strike notice that was supposed to strike by Monday midnight, but we were allowed to deal with the matter. The issue was a promotion of 422 workers in the department, and I want to also thank the union officials who gave us a lot of support, because when we agreed to discuss and deal with the matter, they gave us time. Therefore, I want to thank them. But I want to also assure them and the workers in the entire county that we are very positive about what they are doing for Machakos County. And I want to assure them on behalf of the public service that Public Service Board that we shall do what is supposed to be done for every other worker in the county, because the governor is very positive about the same. Therefore, I want to hand over the results of the struggle, because my staff have worked overnight within the week to produce 422 promotion letters. Therefore, they are here with me. These are bunches of promotion letters I'm carrying with me. Gitumi niki matakitali maungamia mukomola ula wivanio kwambisha kwi mwanani wao umundi na madha na kuendea na udhukomi. I'll search and read the agreement. It's dated 21st July 2023. We, the undersigned here, hereby withdraw the strike notice issued on 26th June 2023 following completion of the promotion exercise and receipt of 422 letters of promotion. The exercise has been completed by the Department of Health and the County Public Service Board. In this regard, all healthcare workers are informed that the strike notice has been withdrawn with immediate effect. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kuvanza wa hospitali wa Machakos level 5 countini ya Masako. Nimubea Daniel Mwangela nundu wa Mauvoo asu na hindi tuambo dhiu mwavanini itusiokethetie na Mauvoo mbeange tukadhivasa. Na udho chandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukudhukiwa nikiveti onathe mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu umene biano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukudhukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwo wikalava yukwenda edwo ni mwitu muthenya umwe ukatwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwo walekine wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna sajiti we mutambute nikana kwithwa mugo ndine wa muse nundu nunu mena kulea kutambulika na mabinda mengi tukutumiwanda koa nikana umana chao wikala life with a control nini nabako wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambende uyani mwitu wa aende wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wa myeko yanza ni mausuisia ni we atikoke Mazpoa nidhi ya isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya ya jitu ya Mazpoa nidhi ya isovyu na naujitumie kumina wao ni kuu ya musiwa kuchei na muitana vyu na andumaku. Cha vata munonika na dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya Mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithamiongo kenda ite udhuka kuo na udhowe yingi. Yu kuwa chichaku na dhiya ya Mazpoa wiyone kivadhokanyu. No kwatithia ya Mazpoa ndukana ila ivakuve naku wholesale kana ndukana nene sia supermarket kwa dhowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni na ugocha ingi museisia tuendeye na kumanithia. Utalo munene wa enendi mevo aini kuma ward ya Kalawa kaunti ya Makueni meikwatiwa kuunika na moradi mweo wa kiwuo
ula vingwa kwi umundi ni kundi ya Anglican Development Services. Mulati uwe na itangi ya lita ngilima na ili na miongo 5 ila ikeki ya waki wukuma kana kitumia mwaki wa sola kuma makomanoni mausi wa kaiti na wake balabasa ubitwe ngome ya kutwika kiwu na kila kithiwa kina ikiwa aimi kwa nema ya kunyithia na kwa enendi kuondwa mitume ile ya kimusio. Tondo mwandi kuitu Caleb Chalo ukuelezio. Ni muradi umwena ulotethesya nthini wa nema yong'ithisio ni syakalawa mbone yotheloni wasua mbewa mionde 5 kwa oiyo kitatethwa kuthukuma itumite kiwuku metangine ya lita ngilima na ili na miongo 5 utalo munene wa emi kuma kalawa mekwatio kunikana mulati na ulaingi ukwitha ndonekesya enendi kiwu ova na indosio ikunjite yake serikali ya kanisa wa ACK va Kenya na ilaisi kaneta Anglican Development Services Eastern ni atongoisya kuvingwa kwa muradi uno ulotumite milioni 14 muradi ula wambie ya makomanioni mausi wa kaiti na thwake valava kitongome ya ukwata kiwu na kusevu tangi ya ndhiki thangathini ila yombanite kiwu na kilake kuna wa kilomita kauta kutumia mwaki wa sola kuwete tangi ye na ila itomokuwa lita ngilima na ile na miongo 5. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu. Mutavanya wa kanisa wa ACK uvonge wa Garissa Right Reverend David Ngangi mutesya ula watongo isiaseso ya kuvingwa kwa muradi huu ni wenda serikali wa kaunti na wakuyumilya na kutethesya kuete asungi kusuvya muradi huu. Security enough. ADSC ndina security. Ninyo mwena mechanism ya security. Munengane security enough. Nika na solar panels inasi ya ibaya iprotectiwe. Lewo. Alame na asikali nao. Alame na mabuti nao. Alame na mbingu nao. Alame ni tutusubia kivuki nao. Na wenda enende inge kutumia kiwu kila kiva kuitethesya kwisila wemi na kukuna Mungu nzake sioneke. Suwana tule moyo. Neka sisi na adiparishi la naenda utabania. Kindu chambe rambo koma na kuimbia basta mwe Yesu na hata ewe naenda hapo sisi ya muundani. Na neliando naima. Ngekukulia Twitter ya Yesu wewe. Pole sana. We yue dano vikosa moyo Twitter ya Yesu wewe. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo Mboni kaunti ya Makueni. Enendi manyani wodiano mwingia katini maweta kana miradi ya kuthinikia thina wa kiwu taitonya utethia vanene enendi tina wa kwithi wa kaunti ya Kitui yukumbelawa ni thina munene wa kiwu na enendi kutambuka miendo miasa kithitoni cha kumanda kiwu. Enendi ani maweta kana kwithi wa kwa miradi ya kiwu mbingi tanziemwe ya kukitana nanza balama kule serikali ya kaunti isu itongwewe ni Governor Julius Malombe ikithekana ni matethekana miradi ya Ming'eto, Masilanga, Ndovoi na milati ingi ya kiwu. Lina Musangi nukuelezea. Mwanene kamemeka kavindani kala contractor ivikite kwa mbisa wea wako kwa Ming'eto wakalingele kisioni kia nyani wodini anoni mwingia kati enenze ani maelesa kamemeka kana mwito tamedhe ya wana evinda yomu ya kumanza kiwu na mwana evinda ya dhano kukindu chambe ithi ta ibeti tunaene evinda yomu pyu pa mutapileni wa kiwu tunakoma mbuzini tutia jana ikia tutia tumia na mathina kwau kindu girona kikwaila pyu ndumwe ila Ming'eto gwingi bakuona environment yitu nikusoba tukwara kibu nakutha twetu enda kulati kibu kwasa nakutha tutonosomia ciana nesa nakutha kwetha twese andu methi kulati kibu kwasa na meselewa mbusini kotuwa project ino kututethia muno tenendi kotu na mupea muno kwa county government ya Kitui kondo wa kunenga priority kibu katika manifesto yo kuunduzuri watu tukuiwa wotu nikale utunenga bina Ninaweza kana nimekuiko nina miradi ta uvanda maka kwa kutumia kiwu kuma Mung'etoni uwa vikie kuthela kindu kila miwe itatakika tethesa kwa ilangia mikaleleyo nona ne usiopyo nundu yune tu uvanda mboka Mung'eto utwendiwa weze ithia mboka itu nituta na tukwara mbesa
acha mungeto hapa kilingile ni membo wao na nitwa mungeto mbingi na kula kuna mungeto nitwa kutona ngwithima na ukwitha ndu ingi mabanda mboka mboka nya matethia muno kutomithia ciana kwi benefit maundu nimo witu kona mungeto itwikire neza ku kambani wa Kitui na uwe voikali ani na kule serikali ya MUTUKU ikithenia endesha miradi mbingi na muno iya kuthinikia mwake wo ithi mungeto wila tukwenzio na tuza obetseneza tuona mathina ma kuthi kwaza matauni kana kukuthukuma ukweza kwitha uno watilikani tukwithukumithia na biti tu bande mboka una mbeba tukabanda kila kindu chonde tukeka nikana weze kwitha nitwagile ndu waitwe anyani kindu kini kisio kindu cia mbele andu mapanda kindu tamboka ni mota makwata mbeza na ukwitha thina wanza nwathelanga ku ni misio Ripoti ya Vilingi Mauvoo kumanyani wodini anaomuingia katika kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Ni utani yukuyene nthi maisio cia utoni matungulu kalie kathana na nguluni tina wa muvea wa kusema malelo mandwani kera kwa ilelelo ulokwadanitie isio ithi uyu kaitina wa ene nthi kwithiwa maiteta kwanangika kwa lelo usu wala kiseseki cha mutongo TV kithi twekiumilia thina wa ene nthi lama wetakana yume na wikwatio mathina na miisio ila inaivo ni kuthela Boni Motisia ena Mauvoo Manguluni kwisila kali kumilela kathana wale lola withitwa itumewani utalo munene wa enende na withitwa ne vinda yomu kwisila ila kwina mbua kwithwa kiuke tuma na lelo ne na kuvingisa ukui na yuni utanu kuyenende na ondela matumia lelo kwithwa wende na kwailwa mawetaka na withwa wucho munene ko na kumalilia meendele vindani yonthe mbenye ni mwalimu kwe vinda ya saba skulu wa ekasa umase noone skulu withitwa itethia ciana mbingi nthini wa kisio kiki ona mbingi withia asima mina ile cia kwacha mayo si atia makama nondo cia bika skulu lakini thitwa alimu etonga makunza tumetele na tuka make sure ni mabika skulu na masoveka nele binda lelo na alika kiugo na maliko ciana isu ne thathi nane ni kwithwa na bidia alimu wothe maumale makuetwa na makilie kiugo nikenda twana tutwetha twe safe ni tunga mobea muno wa mwana kila kingi thabe kindu kienda kwa ba skulu bangalika atwikani abisila lelo ni oibilike skulu unetha withi na munene lelo yotumikani ngalile itoni lela isio nithi cia kwale kukwema via kanomni iyo ingi na mawetakana sena sithiro na mwiso munene lelo yotumikani ngale muthuku na kwithwa manini yao ni mbanga maloli alamesila mauma aku makuya kathana makuite mavia kana sindu cia ndo cia miako ila mesila lelo ni uwe muthuku yitha riski kwa ciana cito asiana ciake cio kitu na ni kwatira lelo usova ciana icio ila cie safe nundu uyoka wibange maloli mena bala kubeme kwisila na ciana cito nini cio soma thini wa kisio kitu ni ciana bala cie kwisila na methelu lelo ni undu nai wisilika ni kwithwa unai muthuku bio ona ene nthi manguluni kuthi kalie na kathana ni manasi lelo suina mathina indi umundi twina undu wa utunga muvea lelo su na usuite kito na yuto unena bala tuungamite ni mwene bae lelo no ngithigwe na ndo ina kito ni kwithwa lelo matuko maingi tegalate na kito matuko maingi la no seo muno ni kwithwa nano akatani na piusi ndo latika neto na lelo we museo na temba kulia maende o na kila kingi maitata na bina matunenge stima nikenda withie netaende akwitha twene tinotongoi ni mawetaka na vethitwa na ngusaniso nyingi kana uteti utemuso lwa kwelwa kana kusovya kwa lelo yu maikulia nende na makwende na ukwatiania na kunengela na usovya lelo yu vinda yani kenda mavikia na kuwailia twenda kwasia tuikabikie kwithwa na siasa taila inaivo undu wa lelo uitemwa tiasia lelo uitemwa kwi andu mekuona ta meuteme wa mipaka yo ya lelo na tiasia kila mundu ni wisi lelo balovikite na niaeke mundu niaeke kwaka aeka na aeke kwikia wiyo nziani ila lelo utemwa andu nimona hata tape kwanangika indi lelo witha uivingwa nzia ni mwezi kana lelo wito niguo ukwata niti kathana na kathana kauma mapia na mapia ni moma kwete andu ingi maba kwitu kuutu ya siasa nipe tango lelo ni mheshimiwa thukume lelo nesa nikana tuone maendeleo
na ituithie ta enenthi na andu mabae kasomasi na kisione tuokane na siasa tunathiwe na siasa mbingi cia kito ulelo ukate mwata bate kito ko uno ngina na ito tweye situmane baikindu kiseo chuka patena kaindo kanini kiambo ku affect ko tuna affectiwe ni kito ni kenda tukwate oseo ni tunga mubea muno kwa alama noni lelo endelo sewa ni kenda with the school we bandu baseo ono ya kiosiesi wana officer ma education maketha message kwembua na kutai umesie tunenge atongo imwana makune maundwala ngayu monete makune bindani ila tunamanuvia matoto wangu esi otauve na vata watu meimalelo yuko utumia nesa na kuvetana maundwala matonya kuwana ngaingi na huni kuya na mwene kivila wanzama mama endeo ndeni wa kilo munge cha matungulu mwana dhukumiangela meungu wanzama ya malelo kisioniki na yundu lelo nuwe main wawi ukuwa mabia kukuya kithangathi kuma kathana kupita ngulu na lame mbwa maandete ilobi nguli anwalame utumia lelo mautumie madiaite muno kute kubetanga mulango wute kute kwikia mabia zaidi ya mauzuite nikana nundu lelo no watu wana kuifunia in the next 5 years na nengi tuyasia tume tu cooperative muno anwalame ukuwa mabia na alame ukuwa kithangathi kuma usini na alame ukuwa kithangathi mwekaoze kithangathi lelo make sure kana balaba ile tokoza kithangathi chozo nocho ondini ya masaku nyeni tobo ni motesia na tuilike iwanzane ni kana madhao mamuvila wa skulu kana ma skulu sia sekondari lembetani umeloni wansua ni mali kama dhenya wake liku mondi bala skulu wa imwana wa Machako school wa Vunga school wa Mbulanio wa Simisi mbao inya kwa vadhei na kulikandini wa semifinals madhao wa alama tuwai wiki wanzani cha Machakos boys mbade tuvamwe timu siku wadokanyo kuma kona sio ndese ilembeta umeloni wa sua vaandhi ya Kenya na mabaniwa kodhala kumudhinyani wa one wa dhandatu. Naindi kwa Mauvoo asuni utuongea muveano nduwa kuidhiwa wakwatiani na ituondhini wa Vilingi wa Mauvoo tukuendea kuidhiwa na kuiocha kwa ila na weekend nzio nyenito wa Robert MUTUKU na ke Sharon Ndinda atwalila Mauvoo kwanzia iya meko tiwanesa.